Veliki pozdrav svima. Evo još jedan video u kojem ću raditi zadatak koji mi je pristigao u inbox na Instagramu i vezan je za računanje jedne sume, odnosno evo sad ću vam pokazati kako izgleda zadatak. Dakle, potrebno je da se izračuna s jednako x faktorijal plus 3 faktorijal. I zanimljiv je zadatak zato što se opet negde traži rad sa for petljom. Ako niste gledali prethodni video, vratite se nazad, tamo sam već objasnio sličan zadatak. Ovdje treba znati zapravo šta je faktorijal. Ovdje imamo jedan primjer 3 faktorijala. Kada imamo taj faktorijal, to znači da množimo jedan niz brojeva, počevši od tog broja koji je stavljen, pa sve do jedinice. Dakle, smanjujemo broj dok ne dođemo do 1. 3 faktorijal je zapravo 3 puta 2 puta 1. Ako bismo imali recimo 5 faktorijal, bilo bi 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Ako govorimo o x faktorijalu, gdje je x ceo broj, dakle ovdje ćemo pretpostaviti da je ceo broj u pitanju, onda bi bilo x pa x puta x minus 1, pa puta x minus 2, puta x minus 3 i tako redom dok ne dođemo do broja 1. I zadatak je da saberemo dakle, x faktorijal plus 3 faktorijal. To je suština zadatka. Dakle, najteži deo je zapravo da mi ovdje nađemo x faktorijal. Kako ćemo to da uradimo? Idemo na zadatak. Dakle, prvo ćemo da pitamo korisnika da unese vrednost za x. Pretpostavit ćemo da je x ceo broj, ako nije navedeno drugačije u zadatku. Napravit ćemo promenljivu x, koristit ćemo input i samo ćemo da pitamo korisnika unesite ceo broj. I to je manje više lepo regulisano. Pošto korisnik unosi podatak putem tastature, neophodno je da taj broj, odnosno taj podatak koji je unet putem tastature, pretvorimo u ceo broj, pošto očekujemo ceo broj, i samo ćemo staviti funkciju int. Ono što ja nisam ovdje uradio jeste provera da li je broj ceo ili nije, ali možete da dopunite vi samostalno, ali ukoliko želite da vidite takav zadatak, pišite mi u komentaru pa mogu da uradim negdje gdje se proverava da li je broj ceo ili nije. I dobro, korisnik je uneo ceo broj i sada treba da nađemo sumu. Znači još jednom, mi moramo da tražimo faktorijal tako što idemo taj broj koji je unet pa smanjujemo za 1 u svakom ciklusu i množimo sve te brojeve. Ja ću napraviti jednu, prvo hajde da napravimo promenljivu koja će se zvati s, u početku će ona imati vrednost 0, tu ćemo čuvati sumu ovih naših brojeva i napravit ćemo for petlju, ali ovoga puta će for petlja da ide u suprotnom smjeru, od x-a ka jedinici, dakle smanjivat ćemo, ići će u opadajućem poretku, za razliku od mnogih drugih zadataka gdje range uglavnom generiše brojeve u rastućem poretku. Znači idemo od x do 0, pošto je 0 prvi broj koji ja ne želim da uzmem, je li tako? I stavit ćemo kao treći argument ove funkcije minus 1, što znači da će funkcija range generisati brojeve u opadajućem poretku, dakle od x ka 0. Hajde samo da provjerimo da li zaista sve radi kako treba, da li će funkcija raditi ono što mi želimo, ovaj range. Idemo samo na F5 i evo, ako unesemo recimo broj 5, mi imamo upravo ove brojeve 5, 4, 3, 2, 1. Ja ću van ove for petlje da napravim jednu promenljivu koja će se zvati faktorijal i u početku će ona imati vrednost 1. Ja želim da tu zapravo sačuvam proizvod svih ovih brojeva koji meni trebaju. A pošto radimo proizvod brojeva, neophodno je da stavimo da početna vrednost bude 1 jer neće uticati na proizvod. Ako stavimo 0, sve što pomnožimo sa 0 bit će 0, tako da je to greška. I ništa, kada uđemo u for petlju, ovo naše i će imati vrednost od tog broja koji je korisnik uneo pa sve do jedinice. Dakle, smanjuje se broj i samo ćemo reći da je faktorijal jednak zapravo faktorijal, to je stara vrednost faktorijala, puta trenutna vrednost i. Ovo smo mogli da napišemo i na drugačiji način, faktorijal puta jednako i. Kraći je, vi sami birate šta vam najviše odgovara. Znači, to znači da ćemo u svakom ciklusu da uzmemo vrednost i da praktično pomnožimo sa tekućom vrednosti faktorijala. Kada završimo sa tim, mi smo dobili koliko je x faktorijal i nama samo preostaje da taj broj koji smo dobili saberemo sa 3 faktorijal. I reći ćemo suma je jednako faktorijal, to je ono što smo dobili, plus 3 faktorijal. To je zapravo 3 puta 2 puta 1. Ili 6, ali hajde idemo ovako, da napišemo oblik koji se negdje manje više zahteva i samo ćemo da napišemo rezultat na kraju.
reći ćemo da je s jednako i dodat ćemo string od s. Zašto string? Zato što to što smo dobili je broj, a da bismo spojili dva stringa neophodno je da broj pretvorimo u string, zato koristimo funkciju str. Drugi način pisanja je print, stavit ćemo f za formatiranje, s je jednako i stavit ćemo slovo s, da bi sve bilo kako treba. I to je to. Hajde da testiramo zadatak da vidimo da li će da radi, idem na F5. Kaže unesite ceo broj, recimo nećemo neka bude broj 3 zbog lakšeg računa, rezultat treba da bude 12. I dobili smo da je s jednako 12. Aha, greško sam pritisnuo više puta F5. Hajde da unesemo neki drugi broj, recimo 4. Dobijamo da je vrednost 30, odnosno 4 faktorijale 4 puta 3 to je 12 i puta 2 24 plus onih 6 to je ukupno 30. Ako pokrenemo recimo ponovo zadatak, stavimo recimo, tražimo 20 faktorijal, kao ukupan rezultat dobijemo jedan zaista veliki broj, ali poenta je da zadatak apsolutno radi. Znači kako bismo množili 20 faktorijal, 20 puta 19 puta 18 puta 17 i tako redom do broja 1. To je Python uradio umesto nas. Toliko što se tiče ovog zadatka, nadam se da je sve jasno, a ukoliko nije, slobodno mi pišite u komentaru i ukoliko imate možda predlog za neki drugi zadatak, eto pišite mi pa ću vrlo rado da snimim i da objavim taj video na svom YouTube kanalu. Doviđenja!